So ke isebenza kanjalo wena khehla lami kube naloko ukuthi ke isikhumba nesikhumba sinomsebenzi waso sinendlela yaso ukuthi sisebenzisa njani. Angithi athola ngoba lezi zinto lezi indabuko and ke manje zihloniphekile ngaleyo ndlela leyo. Angithi athola and futhi ke bazotshengisa ngisho ngobuhlalo. Ubuhlalo nabo bunemeaning yakhona ngithi athola nabo bunobukhosi bakhona now. I-history yobuhlalo is that now in the olden days bebagqoka ubuhlalo because of ama-events lawa kade enzakala kubo. Angithi athola nini ngizothola into ethoviyane like ubuhlalo obumhlophe obunembala eblue or onembala oblue or red or onembala oblack. It's all ukuthi buqhutshwe kanjani. Ubuhlalo buqhutshiwe angithi athola izinjalo. So now ke ubuhlalo nabo bunemeaning yakhona ukuthi ke manje busho ukuthini like buqhamukapi abogogo nabomkhulu bebadlulwa kuyini like those events bebagqoka ubuhlalo makube kune ritual ethize kade bayenza bebagqoka ubuhlalo ngokuthi ke manje badlule endleleni ezinjani bebagqoka ubuhlalo ukuthi bahlangane nobani kuphi kanjani baxoxa indaba enjani ba exchange sana ama gift angithi athola like nje it was a sign bekuyibala elithize ukuthi ke manje lokutshengisa ukuthi wena uqhamuka isibongweni esithize wena uqhamuka isibongweni esithize angithi athola bekuyibala elinjalo ukuthi no ubuhlalo bugqokela izinto ezinjalo ukuthi ke manje umsebenzi lekade iyenzwa beyimsebenzi enjani like uhlangane nobani bokwenzakala ngalesikhathi lesi ukuthi uzofaka lobuhlalo lobufakile khona abafaka ubuhlalo ngoba emntabeni khona ubuhlalo basentabeni straight khona ubuhlalo ama events ahlukahlukene like for example labana lobuhlalo obubovu kusho ukuthi ke amanguni kusho ukuthi futhi ke like amadlozi kade adlula ebunzimeni ebuthize bebahamba balwa izimpi bokunamabutho bokunenkabi khona igazi eliningi echithiwe angithi athola that's why fako like ini ubuhlalo obubovu lobuhlalo obubovu busho ukuthi ke manje those ukuzila lokhu like nje yabona ukuthi njalo like nje ukuhlupheka lokho ukomoya and ukuhlupheka kwenyama okuchitheka igazi angithi athola ngesinye isikhathi ke ubuhlalo obubovu usho ukuthi ke manje bugqokelwa ngokuthi ke emndenini ke let's say for instance khona inkomo ekade ziyifela khona izinto nje abantu kade bayihambela nje ngendlela engaziwa so ke ukustopa leyo nto leyo bebakhanda lobu buhlalo obubovu ukuthi ke manje kube nokuthula phakathi ekhaya ukuthi le gazi liyeke lime lingasaphinde lichitheke angithi yabona into ezinjalo so now it signifies igazi it signifies ukulwa izimpi amabutho konke lokho angithi athola so ke ubuhlalo obubovu ke lokho and then obumhlophe ke buletha busebenza ngisho ngomoya busebenza ngepeace kahle kahle busebenza ngokuguqula izinto ukushintsha izinto ezimbi ukuthi zikwenzakala ukuthi kube izinto ezinhle angithi yabona into ezinjalo uhlalo obumhlophe lokho kodwa ke manje ke izangoma maseyifaka ke manje ubuhlalo obu red and white buhlangene lokho kusho ukuthi ke amanguni namandawo ubu red ubunguni obu white ubuhamandawo angithi athola into ezinjalo so naka mabuhlangene kanjalo ke njengala yabona ukuthi we red and white lokho makuhlangene kanje sithi amanguni namandawo angithi athola so obu red ubunguni obu white amandawo angithi yabona into ezinjalo so ke ngaloko ke makhehla amadala ke you need to understand that and then obu blue and white kusho ke manje umoya abaningi bangathanda ngokukhuluma kwabo bangathanda bathi umoya osindisiwe kodwa nje umoya ophilayo umoya oqhumana nokuthandaza kakhulu angithatha into ezinjalo ubuhlalo obu-blue and white angithatha and ke kusho ukuthi ke manje umhlaba nezulu angithatha kusho ukuthini umhlaba nezulu obu-blue kusho ukuthini kusho ukuthi umhlaba and then obumhlophe kusho ukuthini kusho izulu angithi yabona into ezinjalo imoya lelifathi isebenza kanjalo obuhlalo obu-blue and white angithi yabona into ezinjalo so now ke amakhehla kade agqokela lokho ukuthi ke manje bebayenzani bokwenzakalani mandulo bokune ama-challenges wabo bebadlule ke ini like ama-ceremonies lawo kade bayenza la let's say for instance
khona imbeleko ethize kade yenzakala for umntana elahlekile khana angene phakathi ekhaya khona ubuhlalo kade babukhanda kade ana ubuhlalo obumhlophe mntanami sesukufaka phakathi kwekhaya bamfaka into othoviyana ethize ukuthi no lawo lobu buhlalo basekhaya sakufaka manje amukela ngabo ubuhlalo basekhaya ngithi yabona and phela manje kudala ke umndeni nomndeni kade banobuhlalo babo obuspecific angithi yabona dala emakhaya angithi yabona sinjalo kodwa manje izinto ziyashintsha ngokuthini ke manje zize kwesiphila ngakhona kodwa kudala ke abogogo nabomkhulu kade baphila ngobuhlalo ngoba ke yibo kade lobu buhlalo lobo yibo kade kwazi ukuhlanganisa umndeni yibo kade kwazi ukuphefuma lama rituals bengeke kwenza umsebenzi ungafaka ngalobu buhlalo lobo mandulo angithi yabona sinjalo so ke manje ke isebenza kanjalo ubuhlalo ke bune history yabo ethize ukuthi ke manje bokwenzakalani mandulo why like nje there was a reason why kufaka ubuhlalo angithathola ingakho toto today izangoma zifaka ubuhlalo ngoba manje ze-accommodate wonke lamadlozi lawo adlule to whatever challenges that badlule kuzo angithi yabona sinjalo ingakho toto izangoma kumele zifake ubuhlalo ngoba manje zirepresenta wonke lamadlozi ahlukahlukene angithi yabona sinjalo ukuthi ke manje bahlangane maqhumane baxoxisane ngendlela right ngoba idlozi nedlozi liza ngumthwalo wazo angithathola ngesikhathi uzobona umuntu uzele iphupho elithi kumele ugcoke ubuhlalo obu-red nini uzele uhlalo obu-green nini uphupho ubuhlalo obu-pink kanjalo lokho kuhlengisa ukuthi what kind of idlozi elingene kuwena and lifuna ukuthi usebenze kanjani angithathola and ngesinye isikhathi maphupho ubuhlalo kusho ukuthi ke manje khona umsebenzi okumele uwenze. It doesn't mean that you have to go buy beads and wear them ngoba ngesikhathi uzothi uyahamba leso phupho ubuhlalo obu-brown okunjani uyahamba uyobuthenga lobuhlalo kanti no lobo buhlalo lobo kusho ukuthi khona into ekumele uyenze angithi akuthola wena bese uyahamba uyaphahla uyafaka and umangala ukuthi why ngiphuphile kodwa yikho into oshintsha kanti no that means ukuthi bokhona into ele kade kumele uyenze emaqondana ngisho nomsebenzi wakho wedlozi angithi akuthola khona idlozi into kade bakuthuma ukuthi uyenze so now you don't understand so now into you must know how to predict your dreams angithi abona ukuthi ke ubuhlalo busho ukuthini ngoba ngesikhathi vele ubuhlalo busho ukuthi kumele wenze umsebenzi ukuthize. It doesn't mean that you have to go buy beads and wear them ngoba if uzenza kanjalo ngesikhathi uzenzile isikolodo wena muntu angithi abona sinjalo now and futhi kubuhlalo obu-black and white ubuhlalo obu-black and white kusho ukuthi amakhosi amadala amakhehla ahamba azilile abogogo abahambe bashonelwe amakhehla ahamba azilile abantu kade bahlukupheka kakhulu abantu kade baphila isidala esijulile amadlozi Asian amadlozi ajulile and ubuhlalo bu-black and white abugqokwa nje kunoma ubani habugqokwa futhi ke ukuthi ingane encane maybe ke bugqoka izalukazi nabo omkhulu ngoba ke manje lobu buhlalo lobu buyahlonipheka and abugqokwa abantu abayesikhathini ngithathola bugqokwa amakhehla asagugile izinto ezinjalo angithi abantu ezinjalo ngoba ke manje ubuhlalo bamakhosi ke lobo ubuhlalo ke ophakame kakhulu angithi abantu ezinjalo ukuthi ke manje elisebenza like nje amadlozi akudala ngithi ngibe kanjalo amadlozi akudala ke ukuthi ke manje badlule to some difficult events and all that. I won't go deeper to that. And then if you have a question for lobo black and white, we're going to keep them aside and then we're going to discuss that and I'll make you understand. Ngithi about this njalo so ke ubuhlalo black and white nje bunomsebenzi wabo obuhlukene and then bunezinto zazo nje and that is very complicated angithi athonto njalo so now please understand izinto zobuhlalo ukuthi zisebenza kanjani and then bese uphupha intothoviyana inebala simply means ukuthi ke manje amadlozi wakho andlule ekujwini obunzima ke manje banebala they have a mark of some sort angithi athona it simply means ukuthi futhi ke negazi labo hlangahlangene ngisho nihlangane nabelungu nihlangane with some other ways angithi athonto njalo ingakho ubunebala emark ukuthi no khona elinye ibala elikhona phakathi emndenini wethu khona elinye ibala lingenile phakathi emndenini wethu elikhona ingakho sifaka nentothoviyana si-accommodate another other ways angithi athona so ke khona abanye bahamba bayenza ama-sleeves and all that intothoviyana ingena khona lapha angithi abantu sinjalo so now please understand that ukuthi nalomuphupho ubuhlalo abunye ubuhlalo bathi gqoka uthenga ugqoke
kuya ngephupho ukuthi uphupha iphupho elinjani. And obunye ubuhlalo busho ukuthi buqoqa istory nawo bukutshela istory ukuthi kahle kathi thina siphuma la saya la. Ingakho uzothi uphupha ubuhlalo bese uyahamba uyabutheka ayikho into ushintshayo. Kanti no, lokho buhlalo kade bakutshengisa istory esithize ukuthi thina sidlule endaweni esithize kwenzakala kanje. So now Makhehla Madala, please understand these two parts. Ubukhosi ebesikhuma uphupha idlozi lakho uqedisa isikhumba nani busho ukuthi ke thatha ubukhosi bakini ngoba futhi ke manje bese kungena ubuhlalo. Konke lokhu okubona bakunikeza ubukhosi bakini ukuthi kumele ubusebenzele ngendlela ethize and idlozi elinjani likungenayo. Angithi athola hey isebenza nje kanjalo Makhehla Madala. So now let's communicate. Asibonisaneni sixoxisaneni Makhehla. If I understand it uzokuthinta and I'll explain it to you kahle. So now let's be educated ngezinto zethu zindabuko yethu Makhehla Madala siphokophele siye phambili. Ungahlupheki ekubeni ungakwazi ukuthola impendulo kalula nje. Angithi abantu ezinjalo ungasihluphekisi and don't be ashamed of your gift. Don't be ashamed of who you are. Know your worth and usiphakamise wena muntu uphokophelwe phambili. Konke kwakho kuzohamba kukhanye impela nje makukhanye dedwe ubunyama kuvela ukhanye. Asebenzeni Makhehla sibe yimbumba sifunde siphokophele siye phambili. Ngithakubeni kuhle.